Nih paginya kita kakak ya lagi ngapain? Latihan mandiri. Nah lagi persiapan lagi latihan renang ya teman-teman, karena hari ini di klubnya nggak ada latihan renang ya, kalau sore bagian fisik ya kak ya. Jadi kita mau latihan pagi dulu nih, nanti sore latihan lagi. Hebat kakak ya, kuat. Nah lagi persiapan dulu ya teman-teman, ikutin terus ya keseruannya latihan kayak hari ini. Nih udah siap tempur nih. Lengkapannya apa aja yang dibawa tuh? Nih ada snorkel, pedal, pin, papan, sama apa tuh? Tumbler. Jadi kita langsung menyempur nih kekayaan. Kira-kira berapa lama latihannya nih? Dijamin hitam. Hah? Dijamin hitam. Jamin hitam pasti. Yaudah, yuk nyempur yuk. Wah dingin cok. Kenapa kak? Dingin. Kenapa kak? Terus sekarang ketinggalan nih. Mulai pemanasan nih teman-teman. 300 meter ya bebas. Nah kita latihannya di kolam renang Kamandara ya teman-teman. Base campnya kayak ya kalau latihan ya di sini ya. Karena di sini lumayan nih kolamnya lumayan paling jernih kalau di Tasik ya. Karena airnya langsung dari air pegunungan, di sini nih ada pegunungannya nih kayak bukit-bukit gitu nih ya. Jadi airnya benar-benar jernih nih teman-teman. Kaget ih. Kenapa kak? Gimana latihan pakai tinggi sendiri, gimana, seru nggak? Lebih capek mana nih kalau lagi sama coach? Lebih dapat sama coach lah. Udah lanjut lagi kak. Thank you Mak. Selesai kak? Udah. Gimana latihannya hari ini? Udah capek. Nggak capek. Banyak mainnya nih latihannya nih. Udah teman-teman, latihannya udah beres nih, sampai di sini videonya ya. Kita mau pulang dulu nih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video latihan renang yang lainnya.